Yes, reka tugende tubashimira mwese tuba turi kugenda tubana hano kuri Aguka Official. Reka tubashimire mwese tuba turi kugenda mutwumvira mu bice bigiye bitandukanye, abari kutwumvira amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasiro bwaryo n'imbibi z'u Rwanda. Mwese abari hanze ubwo ndenda mbasuza gatanu kuri gatanu, abanyamujyi mwese ngenda basuza. Ni Pasenari mwe mumaze iminsi mutumva hano kuri zimwe mikoro za Aguka Official, ariko nagarutse murumva ko ijwi ari mugerye. Yes, turaza gukubitira muri APR Football Club, harimo abakinnyi giye kubitakaza bakomeye cyane, ariko ikinjizamo inkuba, mu byukuri ikuramo inkuba ikinjizamo inkuba no murabyo. Turaza kunyarukira muri equipe ya Rayon Sport ndetse na operation nini ya umuzamu wayo Kwizera Olivier se gahunda zimesote, dore ko uyu munsi yari yitabiriye urukiko. Turaza kunyura muri equipe ya Arsenal, ikipe ya Barcelona, ikipe ya Man City ndetse na Leeds United, ntabwo turi buyibagirwe. Ni mukanya gato cyane nkaza mbiva imuziri muzingo ndahira kuri APR ngiye ku mugabane Burayi, nze kugaruka kuri Rayon Sport onyuma kugira ngo mugende murugerwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni Pasenariyo, kora subscribe hangiye nyuma tujye tubana gatanu ku kandi. Yes, ibyacu ntabwo bitindana, reka tuze dukubitira muri ikipe y'ingabo z'igihugu. Ikipe ya APR Football Club murabizi ko amaze kwegukana Primus Nationals League, byumvikane ko yamaze kuba yikarifiya kugira ngo izakine CAF Champions League. Biravugwa rero harimo abakinnyi b'inyengeza mwamba mu byukuri bashobora kuba basohoka muri no kipe ya APR Football Club, ariko ikinjizamo igakuramo inkuba, ikinjizamo inkuba no murabyo, dore ko birimo biravugwa ko bashobora mu byukuri kuba abakinnyi bagenda bisohoka, ariko bakinjizamo abandi bakomeye bafite ubushobozi burenze ubw'abakinnyi, dore ko bashobora kuba bagiye kongera gusubira kuri politiki ya kera bagakinisha abanyamahanga. Nubwo mu byukuri rero bigenda binugwanugwa cyangwa bigenda bivugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko mu byukuri kuba ikipe ya APR Football Club ishobora gutandukana na bano bakinnyi b'inyengi za mwamba, ubwo hari icyo oyizeye mu byukuri ashobora kuzana abanyamahanga. Usibye ko bivugwa yuko iyi sezo bishobora kuba bitakunda, ariko mu yindi sezo mu byukuri bikaba byakunda, dore yuko amakipe azakina amarushanwa nyafrika agiye gutangira gutanga abakinnyi muri ino minsi, urutonde rw'abakinnyi. Niyo bavuga yuko bishobora kudakunda, ariko indi sezo byanga bikunda ikipe ya APR irakoresha abanyamahanga. Yes, dore abari ku rutonde bashobora gusohoka muri ekipe ya APR Football Club. Kwisonga hariho Byiringiro Olage, akaba ari umwana muto cyane ufite imyaka 21 y'amavuko yonyine. Bikaba bivuga ko agiye kujya muri ekipe y'Ubusuwisi, muri Switzerland, ni hariya muri championnat y'Abasuwisi mu cyiciro cya kabiri mu ikipe bita Locatier ya Magisi. Bikaba bivuga yuko rero ashobora kuba agiye ayerekezamo, ni nyuma yaho yagiye avuga n'ubundi muri no championnat, ariko ikipe bagendaga bavuga naze kuba yerekezamo. Rero biravuga yuko ashobora kuba yakwerekeza muri Locatier Amagisi nkuko tubikesha abanyiri ubwite muri rusange. Uyu nguni bamwita Manzi yari kapitene w'ubwato ebana w'igikura nkota, akaba ashobora kwerekeza muri Georgia, ikaba ari n'ikipe izakina Europa nkuko tubikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye bigenda byandika iyi nkuru ku bihumbi 80 by'amadolari. Biravuga ko ariyo uyu Manzi ashobora kuba yatangwaho muri rusange. Si we wenyine rero na Fitina Ombolenga muramuzi cyane kabisa, agenda anyura ku ruhande rw'iburyo rw'imoso. Biravugwa yuko rero ikipe ya Simba yasaze yasizoye imushaka ukamina keza, ikaba mutangaho ibihumbi 75 by'idolari, ariko ikipe ya APR Football Club ikaba yifuza ibihumbi 85 by'idolari. Mutsinzi Ange nawe ashobora kuba yasohoka muri ino kipe ya APR Football Club nkuko tubikesha abanyirubwite, ndetse hari n'abandi batatu mu byukuri bataguzwe, ahubwo bagiye kwitoreza imikinire yabo cyangwa se kugira nk'ababigize umwuga hariya ku mugabane w'Iburayi. Uwo nawe ndi no Mugunga Yves, uwo bita Ishimwe Aniseti, no bita Ruboneka Jabo Onsco. Bikaba bivuga ko bagiye kwigira umupira Iburayi bakajya gukina nk'abawugize umwuga. Byagiye bigenda bivugwa rero keshi, ariko nibyaza gushyirwa mu ngiro cyangwa mu bikorwa.
Yes, reka tunyarukire muri ekipe ya Barcelona. Kuri Messi biravugwa yuko ubuyobozi bw'ikipe ya Barcelona bo bitaja rapport biravuga yuko ari kugira ngo yihutishe ko baganiriza Lionel Messi dore bitarenze kuwa gatatu, dore ko kuwa gatatu ariho amasezerano yiwe azaba arangiye. Biravuga ko rero barashaka kumuganiriza kugira ngo barebe ko yakongera amasezerano muri ekipe ya Barcelona nkuko tubikesha Mundo Deportivo. Yes, reka dukubitire mu ikipe ya Leeds United yamaze kuba yemeza ko amaze kubisinyisha uyu bamwita Juno Filippo akaba yamaze gusinyira ikipe ya Leeds United avuye mu ikipe ya Barcelona kuri miliyoni 15 z'amadolari, dore ko ikipe ya AC Milan nayo yifuzaga uyu musore ashaka kugenda imusinyisha, ariko ikipe ya Leeds United ikina muri English Premier League ikaba yamaze kuba yibikaho uyu musore. Yes, nkuko tubikesha Mundo Deportivo no bita Fabrizio Romano nawe iyi nkuru namaze kuba ambona ay updatinga muri rusange. Reka some ku mazi gato cyane ndazanyura muri champion y'u Rwanda mitangubitirana operation ya Kwizera Olivier se gahunda azi ifashe gutara cyari Passenario aracyari Aguka official mukiri kubana muri kino kiganiro cyacu ni Sport Lab. Yes, ibyacu nago bitinda reka dukubitire muri champion hano mu Rwanda turi ku itariki 28 z'ukwa gatandatu. Champion y'u Rwanda ikaba yamaze kuba ishyirwaho akadomo ni Rwanda Primus Premier League ikamaze kuba ishyirwaho akadomo. Rero akaba ari amakipe twari dutegereje ashobora kuba yamanuka, ariko bikaba byabaye official. Ikipe ya Sunrise n'ikipe ya AS Muhanga zikaba zamaze kuba zimanuka mu kiciri icya kabiri nkuko tugenda tubikesha resulta zamanitse kuri uyu munsi, dore ko ikipe ya TNZ yaje kuba itsinda ikipe ya AS Muhanga 3-1 Mukura ikaza gutsinda ikipe ya AS Muhanga ibitego 4-1. Ikipe ya Gorilla ikaza gutsinda ikipe ya Sunrise yamaze kuba inamanuka ibitego 2-1. Ikipe ya Gasogi United ikaza gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport 1-0. Bikaba byahise bishyira habi rero ikipe ya Sunrise, ariko ikipe ya AS Muhanga n'ubundi byari byarangiye yamaze kumanuka muri rusange. Ngibyo nibyo muri champion hano iwacu mu Rwanda amaze kuba iterekwa akadomo. Reka dukomereze kuri operation ya Olivier Kwizera, dore ko uyu munsi aribwo yitabiriye urukiko kugira ngo abe aburana. Kwizera Olivier nyuma yo gufatwa ibizamini byakozwe na Rwanda Thoracic Laboratory birerekana yuko uyu musore mu by'ukuri ibiyobyabwenge yabisomyeho. Ikiyobyabwenge bikaba bivuga ko banakita cannabinoids, bikaba bivuga ko yamaze kuba ayisoma mu by'ukuri. Banavuga ko cyanamurenze cyane kiri kuri 506 ng mililitiro uwo bita Olivier Kwizera, naho uwo bita Amuza akaba afite 112 ng mililitiro nkuko tugenda tubikesha BNB FM. Umwezi yamaze kuba ibitangaza mu by'ukuri, dore ko iyi nkuru twagomeje kugenda wishangisha, ariko BNB FM niyo namaze kubona itangaza ko kanya umuzima. Rero mu by'ukuri iyo utangwe kuri kinyoni cy'obiyobyabwenge uba ufite 20 ng mililitiro, ariko Kwizera Olivier akaba afite 506. turi kumva ko byamurenze. Kuri uyu munsi ku itariki 28 nibwo urukiko mu by'ukuri yarari imbere y'urukiko agiye kuburana we nabo bashinzwa kunywa ibiyobyabwenge, ariko mwe n'uyu Amuza ndetse n'abandi bagiye batandukanye, kubera ko ni abantu 7 bose. Nyuma yo kubona yuko n'abunganizi bafite mu rukiko baje kuba urubanza barusubika, mu by'ukuri uyu Kwizera Olivier ntago yabaye aburana n'uyu Amuza kubera ko bamaze kuba babura abunganizi. Yes, ni Aguka official. Kora subscribe we koze shyira comment ndetse na share kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni Passenario hano kuri Aguka official, tubane mu biganiro byacu biri imbere.